Amna nyabheja ngama-principles lawa ngu-6 ukuthi ungawazama kungehluleka ukuthi ureverse i-insulin resistance, uhluleka ukulapha ama-metabolic conditions, uhluleka ukuyehlamba ijani umzimba. Number 1, i-time-based eating, ukufasta. Number 2, ukudla nge-FFPC, uqasa ngifaka i-fiber, ubususidla ko-protein, healthy fats, then nxa uzafaka ama-carbs, ufaka ama-complex carbs. Ukwenza i-resistant training, kumbe even uzayenza nje i-cardio yakho, ukuwalker, ama-solace push-ups. Ukulala kuhle, uthole sibili 6, 7, 8, 9 hours of sleeping. Unathe kuhle amanzi wena sibili, uchaye 2 liters to 3 liters of water a day. Uzame la ukumanage stress. Yes, kunzima kodwa uzama ukuthi i-stress kube into ejikijele emuva. Ngiyabheja mina ungakuzama lokhu 3 months uthi wena kula improvement. Ngicela undilande la lapha engikhona uzongitshela ukuthi ziphi uyalile. Kumbe uhle ufake i-comment lapho uthi umama lo uyawumana. Nxa ufuna uku-explainelwa better hamba check amanye